Smeštena između planina Rtanj i Ozren, Soko Banja ima tradiciju banjskog turizma još od 1837. godine i ukaza knjaza Miloša Obrenovića. Soko Banja ima besprekoran vazduh, 6 termalnih izvora, izletišta poput Lepterije, Vrela, Kalinovice, hotele, parkove. Pošto još nije određen model privatizacije, Soko Banjice brine da li će budući kupac ujedno postati i vlasnik prirodnih bogatstava Banje. Država još uvek ne daje jasne odgovore na ta pitanja. Za Soko Banju kao turističko mesto je od vitalnog značaja da ta privatizacija bude prvo obavljena po zakonu, drugo da bude kvalitetna, tako da ona sama po sebi napredi kvalitet turističke ponude Soko Banje. Na prodaju će ići specijalne bolnice u Banjama. Njih delom finansira Fond za zdravstvo, a deo je na tržištu i bolnice naplaćuju smeštaj. Procena je da se kupcima ponudi do 50% smeštajnih kapaciteta od 28 rehabilitacionih centara. U specijalnoj bolnici Soko Banja nerado govore o privatizaciji i smatruju da bi trebalo da ostanu državna ustanova. Za sve ovo vreme funkcionišemo. Evo sada kapaciteti bolnice su 100% popunjeni su. Radimo i na usluzi smo Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Osim zdravlja, Sokobanjci su turističku ponudu zaokružili sportskim turizmom, različitim kulturno-istorijskim sadržajima, zbog čega su ovog leta Banja broj 1 u Srbiji sa više od 17.000 gostiju. Lepše banje od ovoga nema. Mnogo lepo, zadovoljni smo, prezadovoljni. Lepo je, predivno je, ambijent je odličan i super, sve. Stranci žele da kupe banjska lečilišta i ulažu u njih, s tim što bi država trebalo da obezbedi svu infrastrukturu. Za ulaganje u Soko Banju su najviše zainteresovani Slovenci i Austrijanci, a završeni master plan izgradnje opštine će im to i olakšati. Soko Banja ne nudi samo čist vazduh i vodu, već i prekrasan krajolik zbog kojeg se kada odete odavde osjećate kao u onoj Nušićevoj. Soko Banja, Soko grad, dođeš star, odeš mlad. Iz Soko Banje, Svetlana Milenković, Fox televizija.